Baik wanom ino yang syiteng genting aku latang yapi hadu bagat kisngi Kublai pigi parlok baro ki baju sultanat ban sngap ban pet ban kersan ngi kinong shna film kinong ak film khasi mo te manga iri shaman song ngadan hane ban pentip shupi ba menta hadin shibnai kala ayat ka film khawanong sor habiju mo te menta hakani ka arpu pratrik arpu khandai trik live hotrik ba live hui trik menta ni bna julai on salet ban pen i kani ka film hajuai ha panaliar kapor ban pen i kani ka film hajuai ka de khat arbaji san baji bat nyosteng hakani ka film khawanong sor te ki main artis ide Isam Pelat Mitri nang tai Arman nang tai San Milian bat i Barisha Maulang haga jing i jonga te ka film kala yat bhahi bat kipat ba kilawan ban ai jing kersan momental ashi banai kala don habiju te kata hi ngas ngoban ai kublai na kalyang jonga ro nomar bangaro ngashi bentai khandat ha ka film te tang kata hi ngas kwa ban pentip spi ba ki bapet ya kani ka jing keren jonga male se ki dan ki badena juai ro te ha ka arpu pratrik arpu khandai trik lai phau trik bat lai hui trik mentau banai phila ban let pet hang te ha panaliar hoi ka film thamai jonga te ka dei bakar teng student Bangalore te ya kani ka film ro la produce da ini try bade ka try jonga ka film khawanong son te bat ban shoot na hin marsun kut uni ubna julai ban shoot na hi kani ka film te ngakan man baki pet ba kani ka film ro kin ai jingkar san hi bat bakan hit hi kumba hit ka film khawanong son ha kani ka student Bangalore i aktor i di phira dok terang kumba baro ngitep nang tai badu golden star nang tai Sherlyn bat manga kajing roi te baro artli hi kala hit bah hi mo nama kadan artli ka we da kisur bat ka we steng lenti ngate nga kham stanat ba steng lenti hi nama ka de jing roi baro wa iram te baram ni te baro hi kistanat te ngaro ikato jing roi stanat Baik wanom ino yang syiteng genting aku latang yapi hadu bagat kisngi kublai sibun Baik wanom ino yang syiteng genting aku latang yapi hadu bagat kisngi kublai sibun